Addio a tutte, sono 7 del mattino e mi voglio ensaccia al VTT, per il velo che poden avere allo stal am lu panier davant, non lu bertadier, donc mi voglio cambiare un pianen. Allez, è partita! E va qui, sono arrivata bene già al Cor del Bear, non voglio acabare di m'equipare per poter rejoindre l'équipe del VTT. Allez, è partita! Voy essere accompagnata di 3 giovani che avevano iniziato al VTT e penso che hanno nasciuto dei cammini nel bosco. Apprendi o apprendi pas? Beh, una cosa. Hai aqui 12 jovens amb eu e explicați-mi în busic cum se va passa ei le parcours. C'est pas par là! Aqui o que é o frein de arem e aqui o de daban. Que ne cau pas trop preme sus lu de daban, per mu la roda que pode se blocar et que pode se passar par dessus le guidou. Après, c'est qui a quand même la fourche qui s'enfonce quand, par exemple, il y a un obstacle. Là, le pneu, la jante, les rayons. Donc, à quoi qui pertiennent la roda. Oh. Donc, à qui il y a les plateaus, donc 13 pignos. Las pedales. E perché has des pédales tutto picciato come Pour un jeu qui a un système de cale qui permet de s'éclipser et après, c'est comme qui tient sur le vélo. E se passe pas au cours vas chuta de mura accrocher al vélo come quoi? Nous, pour un d'or qui me suis entraîné, de quoi qui va. Pardon. È una questione di debutante. Non. Per causi sul VTT che cal fa? Que cau prenne ce qui bosse, per mu qui a déjà que cau causi la taille pertu. Après, ce qui a la taille des pneus, t'as vu? Donc aqui io ho montato che devo fare? Io se sede sus lu davan de la sela e se ca une vitesse hyper tout. Curo da balan putem buta las vitesses las mai autos e curo montan las vitesses las plus bassas. Oh, esatto. E sets a un pequeno vitesse aqui? Ben que là je joue que suis en 13 mais que triques indus que bou. Voilà ben aqui si est que prennent sa droite. Si est que prennent sa gauche. Donc à gauche qui va juste à tao et à droite Dio qui va sauter. Dio. E come hai esit? À gauche. A gauche. Mais donc, tu as visto dins aquel exercice que te sembla mai să ai zis, de cam de temps practicos le VTT? Che ho cominciato a carannada, ma che avevo da blume frai e da blume pai també. E che ti ha bagliato l'invece di cominciare la famiglia? Blume frai che si è iscritto l'anno darrere da quel club, ben giù che mi sono ficato perché mi aggradava il VTT. Chi tomen per tu il mai difficile di un VTT che è? Le spujades, che forse tabe sulle scame. Che per te è il mai difficile. E lo mai hai zit? Le sbasciade. E lo sac fa parte dell'equipment d'une persona che va al VTT, che ha pas d'oblidare lo sac. Perché io ho oublidato lo sac, e spero che... Le sac que cau aigua, une barre de céréales, une crampe d'air et une pompe et tabé une clau et qui tabé une dérive chaîne et que tout ce qui cau de nous sac. Bon, bete merci, ci lupe te dizi buona continuazione in quel sport. Ouais, merci.
Hop là! Allez, on débute daqui. Adara l'auto de feit che sarà de Bachako. De baixar pan? Ok, voi înțacea. Allez, bunastre, Samira, bunastre. Mais c'est pas possible. Ah! Voilà. Torni pas. Un passi. Mais Calio pas dire à quoi. Allez. Mais nous, perché? Ah, il n'y a pas mai aisit, nu? Allez. Wow! Defiei Relevat. E va qui che l'iniziazione al VTT tocca sa fin, un sport un se mesclo passeggiato e performance fisica, un pla a gradi un moment amb vos autres, vos disi merci pla, al cop che be per un altre sport, e dubli d'espace, un sport per tuttes, e a cadun son sport. Aleu!